I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u naš novi tutorial. Znači danas će pričati o Lava Houndu, kako je zauseti kao pro. Lava Hound je mega tank koji leti. Sada, obično ljudi bacaju minione, baby dragone i druge karte kako bi je podržali. Ako znate kako da se odbranite, jako će biti lako da pobedite rundu. Sada, kad Lava Hound umre, ona eksplodira i rasprste su 6 malih lava papova. Sad, u toweru treba 3 udarca da ubije jednog lava papa, što mu dođe kao minioni koji su level vaš. Što znači da biste trebali da bacite streli i zep, ne smijete ih ignorišiti zato što će skinuti veliku količinu u vašem toweru. Naravno, poenta je kako da ubijete Lava Hound. Imate dva načina. Prvi način jeste da se odbranite. Sad, postoji jedna caka. Ako ne uspijete da ubijete trupe koje podržavaju Lava Hound kao što su Baby Dragon i minioni, velike su šanse da uništite vaš tower. Tako da prvo što radite, jeste moj savjet da prvo što uradite, ubijte trupe koje se nalaze iza Lava Hounda, zato što ako krenete odmah svi na Lava Hound, te trupe će pobiti vaše trupe i ako Lava Hound nastaje da tankuje, vi ste izgubili. Ok, malo pre ste vidjeli da kada ne uništite trupe koje se nalaze iza Lava Hounda, uništi vam tower. Sada, pogledajte šta se desi kada uništite trupe koje se nalaze iza Lava Hounda. Znači, prvo pobijte sve trupe koje podržavaju Lava Hound, zatim Lava Hound zadnju, zato što bukvalno ne skide ništa damage-a. I lava papa bi trebalo lako da ubijete i ostat ćete na counter push ako sve lepo uradite. Ok, evo vam ga još jedan primjer. Znači, kao što vidite, ako ne uništite trupe koje podržavaju Lava Hound, kao što vidite, ovi goblini su uništili tower. Znači, prvo njih uništite, zatim Lava Hound. Sad, karte kao što su Baby Dragon, Spear Goblini i Fire Spiriti ne biste trebali da bacite na Lava Hounda. Zato što bi oni trebali da ubiju ono što ide iza, zato što oni imaju jako mali damage. Tako da, pazite koje karte bacate protiv Lava Hounda, a pazite koje karte bacate iza Lava Hounda. Naravno, postoji još jedno rješenje. Ako nemate ništa što može puca od defense lavu, stavite bilo koju defense samo da je privučete što dalje od vašeg towera. I još jedna stvar, ako nema ništa iza Lava Hounda, zap ne bi trebalo ubije vašu minion hordu, osim ako nema strele. Tako da oni su jedan od dobrih kantera za Lava Hound. Kako bi stavio u perspektivu, pogledajte koliko dugo Baby Dragonu treba da ubije Lava Hound sam. To vam dokazuje da ne biste nikad trebali da stavite Baby Dragona samog na Lava Hound. Sad morate isto paziti, neki ljudi bacaju i zemljene trupe, znači Lava Hound i na primjer mini peku. Morate biti ispremni na to, tako da spremite neke karte kao što su goblini, kako bi se rešili zemljenih problema, a minion hordu ili neke musketare, kako bi bili Lava Hound. Sad, gledat ćete kako ljudi bacaju balon iza Lava Hounda. Sad, pogledajte šta se desi kada ne uništite balon, već kada krenete da targetujete lavu. Kao što vidite, Lava Hound zajedno sa lava papovima i balonom su skinuli i skoro uništili tower. Ok, kao što sam rekao, već prvi način, ovo je drugi način. Kad vidite neko baci Lava Hound, možda ide counter push. Sada, pošto on potroši 7 eliksira, njemu će ostati samo 3 eliksira da se odbrani. Tako da, ćete imati velike šanse da mu uništite tower. Kao što sam rekao, postoji prvi način, a ovo je drugi način. Na vama je da birate. Ok, znači nadam se da mi je pomogao tutorial, nadam se da ste naučili nešto i kako zaustaviti Lava Hound kao pro. Sada, zapamtite dva zlatna pravila. Prvo pravilo kad vidite da neko bacio Lava Hound, možete da idete u counter napad, zato što će njemu ostati malo eliksira da se odbrani. A drugo pravilo jeste da uništite prvo sve što ide iza Lava Hounda, zatim uništite Lava Hound zato što Lava Hound mnogo malo skida. Ok, znači nadam se da mi je ovo stvarno pomoglo, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ostavite u komentarima šta bih sljedeće mogao da napraviti tutorial. Tako da, vidimo se. Ćao! Šta se desi kada uništite trupe koje se nalaze iza Lava Hounda. Znači, prvo pobijte sve trupe koje podržavaju Lava Hound, zatim Lava Hound zadnju, zato što bukvalno ne skide ništa damage-a. I lava papa bi trebalo lako da ubijete i ostat ćete na counter push ako sve lepo uradite. Ok, evo vam ga još jedan primjer. Znači, kao što vidite, ako ne uništite trupe koje podržavaju Lava Hound, kao što vidite, ovi goblini su uništili tower. Znači, prvo njih uništite, zatim Lava Hound. Sad, karte kao što su Baby Dragon, Spear Goblini i Fire Spiriti ne biste trebali da bacite na Lava Hounda. Zato što bi... I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u naš novi tutorial. Znači, danas će pričati o Lava Houndu, kako je zauseti kao pro. Lava Hound je mega tank koji leti. Sada, obično ljudi bacaju minione, Baby Dragone i druge karte kako bi je podržali. Ako znate kako da se odbranite, jako će biti lako da pobedite rundu. Sada, kad Lava Hound umre, ona eksplodira i rasprste su 6 malih lava papova. Sad, u toweru treba 3 udarca da ubije jednog lava papa, što mu dođe kao minioni koji su level vaš. Što znači da biste trebali da bacite streli i zep,
ne smijete ih ignorišiti zato što će skinuti veliku količinu u vašem toweru. Naravno, poenta je kako da ubijete Lava Hound. Imate dva načina. Prvi način jeste da se odbranite. E sad, postoji jedna caka. Ako ne uspijete da ubijete trupe koje podržavaju Lava Hound kao što su Baby Dragon i minioni, velike su šanse da unište vaš tower. Tako da prvo što radite, jeste moj savjet da prvo što uradite, ubijte trupe koje se nalaze iza Lava Hounda, zato što ako krenete odmah svi na Lava Hound, te trupe će pobiti vaše trupe i ako Lava Hound nastaje da tankuje, vi ste izgubili. Ok, malo pre ste vidjeli da kada ne uništite trupe koje se nalaze iza Lava Hounda, uništi vam tower. E sada pogledajte, to vam dokazalo da ne biste nikad trebali da stavite Baby Dragona samog na Lava Hounda. E sad morate isto paziti, neki ljudi bacaju i zemljene trupe, znači Lava Hound i na primjer mini peku. Morate biti ispremni na to, tako da spremite neke karte kao što su goblini, kako bi se rešili zemljenih problema, a minion hordu ili neke musketare, kako bi bili Lava Hound. E sad, gledat ćete kako ljudi bacaju balon iza Lava Hounda. E sad, pogledajte šta se desi kada ne uništite balon, već kada krenete da targetujete lavu. Oni trebali da ubiju ono što ide iza, zato što oni imaju jako mali damage. Tako da, pazite koje karte bacate protiv Lava Hounda, a pazite koje karte bacate iza Lava Hounda. Naravno, postoji još jedno rešenje. Ako nemate ništa što može puca od defense lavu, stavite bilo koju defense samo da je privučete što dalje od vašeg towera. I još jedna stvar, ako nema ništa iza Lava Hounda, Zap ne bi trebalo da ubije vašu minion hordu, osim ako nema strele. Tako da oni su jedan od dobrih kantera za Lava Hound. Kako bi stavio u perspektivu, pogledajte koliko dugo Baby Dragonu treba da ubije Lava Hound sam.